ni anjirite na ndiguka hakwaria TikTok ati njuke uria akoretwo akinjira na nindaugire and I promised watu kama like na ndirenda munjire ndakenda na nuthu niki itakomete na nikitirize gwakwa na ndikwaria ndeto nyingi no ndaugire hinde mwana uyu akahoya uteithio ndikenda kumenya mukanjukire na mahiga mahana atia angikandirira na njire mamu ndirakuhitaji no ngatengera nathie na ngikoro nguhurwo ni gwika u no wega mukihure na mutikege mahiga athi abikara ya mami uriki wiki ati cry if you feel like crying yurire haria to ninjo ni mekurekodi karada na wakairu ni aciana andu angi atano wasikairu ni acira andu angi take hatries ongikoro kama kama lori kewikirio mahiga aria mekuhura mahure raisi ni ngwenda muhure na gitumi hindi ngi muhuraga hatari na gitumi ndingi mukahura ario na gitumi mukahura na ngwenda muhure na ndeto cia ma ati uyu ni Triza tha kenda na nuthu na tui gwakwa mutiwe kuria ndamuruta na mutiwe ni amanjita na mutiwe kuria ndamugira reke andu moke mone ndurahurwo wakairo ndigithia koma so mtu asiniulize nimetoa Triza wapi. Triza stanona ya mesia don't show them your weakness. Enda pale mama kwanza ka hapo ulie mpaka umaliza waigwa go cry waigwa kugereria ugereria wekwa wiguku na wigwakwa na tuigo kuna nikitane hitha so mtu asiniulize nimetoa huyu msichana wapi saa hii mimi namuitaga msichana Esther Nyambura before tufike hapo kei red bibi no rikwaza ndagirira nani ndire ndigetekera ajwe de mutumia mwe very strong so mutikajo likuria ndaruta Triza na nikigia tuma thaisi utuko tha kenda na 39 gwakwa usirie tena wakati wa kulia umeisha hakuna flower Triza aliperekewa ni laino maua kwa maua mekutomanito so mwache hiyo uongo so hiyo tutikwenda ndeto na tutikwenda mrudisha hapo attract viewers mimi sitakangi viewers please tata ama yes bina ma actually mahuwa na ikoli after na kule kule tani hizo quality na muthenya tutinale au mahali ya bimire ikoli dai mahuwa tuma mahoka no nduma ala ndirukorire mahuwa ku ngorie si kuri mahuwa maguta ma baby utimacaria ndabia wakiri hau she's my namesake Triza jipe nguvu na hena Triza wiha wikuria murimo mwega muno na soka TikTok umuthi to ndimuonaga na ni marahingirwo account na arega we namesake yake na anasema actually tutirenda pesa for now utire pesa Triza arenda for now ndirenda pesa for now ngukite kwi maitu uyu witu uyu twaine nake kuma ndikaire tukanini ndanaikara gwake twanashia maundu maingi koguo mundu ndagecirie ndoka haha kuhothithia nie ndire na thina ona hanini thina uria ndinaguo no njugire ni thina ringi wa kimeciria but thina wa pesa sina na gutikage mundu ukuga ndoka haha kuhothithia no na ungikono kuhotherwo ndungikiraga pesa no thaisi kuhotherwo ndikuga ni kundaruta Triza kiongo ukisikia vibaya sana uniambie tukupeleke hosi no gakari karia nguita na ndie kana nigathire gari yakwa ndiriku ngaithayo mama shiko ande mwire he hindi mundu afekagi muturire ukarema I fake it but for now direnda kumenya uria andu mekuga direnda kumenya uria mundu wina andu aria mena maritwa tondu ringi makihuraga andu muno kuna watu wamenitusi sana ni makeirwo gorofa ni uri aria na ni uranywa ni urathomithirio ciana ni kingi kugiaga andu mena maritwa manene mana njira ciugo nyingi but for now dinaiga ndoka haha thomithirio ciana dinaiga ndoka haha hothithirio dinaiga ndoka haha tondu ndiheagwo irio dinaiga ndoka haha tondu ndaraga nja munyite wega haha but undu uria ndirenda tu ni thayo wakwa wa ngoro na ni ukuhona nona ngoro yo ni kuhona ni njui ni tukurwo na maigatani ni kuhurwo ni ndamenyerie guikirio migui rasha to the hospital anakuanga na shida ya pressure
so ni araiga narario ni mutwe muno na ndamwira aiguo uri arathi na nikio itari ndirakoma na ni ndiuma gwakwa juzi ngikwira ndi murwaru ndirathire ndirero ndi na H paro na ndiaririe by the ndiokire kwira mundu ono ndawa actually riu handu hangue ni mirimu itaramenyera uma kuri andu aitu thayo ni wa bata na njokerio haha ringi ndinoka kuhotherwo nimetoka kwangu hata sijui vile tu mnaniona nimetoka kwangu I feel like gothi yako ikia handu agothi yako yuraga ndetwo ni andu Triza agithi kuyuraga na heana namba yakwa na hurira na ni ndingeikara nyumba kaba muroke kuhura na mahiga kaba muroke kunuma roka ikwaria ore wothe mukwaria ndingereka mwana uyu eyurage ati nigetha gutuike esini mwenda kuga ru ni drama, let the drama queen continue drumming, but ndingereka mwana uyu eyurage da drive all the way kundu kuma na githaka kundu kuma kunene muno kundu kuma tutiuma haha niwe kuria twakurutana aria twakugira nao na ndikumagweta life-ini for their own safety, but thank you wherever they are, may God bless them. Ni maruta wira munene muno na ndingiakira ati nigetha rucio turoke ta mutumia wa Junior kwaria guku ati nigetha tuoneke turiega. Actually andu aria mathiete status ini yakwa ni ngwandikite aria me status ini yakwa na andu mamuhurira thimu na ndambia kuhurwo ona thaisi status iyo iho ndirutite, but kwina andu moire ni jokes no thaisi turaria mungiraria maundu mangi na ndaiga undu wa mbere ndinoka haha kuhotherwo ndinaiga ndi muhutu ndinaiga ndi ciana itithomaga kana itinyua ndinaiga ndaraga nja undu uria ndaiga tu ndirenda tu thayo wa ngoro na ndikareka mwana uyu ni one thina ndi muoyo na riu ndira mind uria guguthie tondu ndiramenya thutha uyu nigukwiyumiria maundu maingi no undu uria tu ndirenda take heart mama. Wali kwa tatu thibitari kunywa ukisikie usikipo ebu nitie ni githaiga ko amerala mpe panado kwangu hakuna any pain killer he mundu okire gwakwa kinjira atitige kumenyera kuiga ndawa nyumba bra cia wana atone anywa mai reke tweterere okone ukure mururi ati na thina tata ndukamake ona nie ndiri ndia kwira andu ingi aria mena maundu manene na kuma njiraga we niki kirakugia na ni uraria na ni ukanyua no apart from maundu macio weci gitu ni kuri muturire ungi mundu angitura wa kwiyethera thayo ciana ciakwa watu wanakupenda sana ciana ni iranibatara ciana ciakwa ni iranibatara twana twakwa ni tunini no ciana na riria undu uria ungika muru muno undu uria ati Julia, it is Julia unamaanisha nini? Kwani tuko wapi? Triza we are behind you mama akinalia na wewe. Tayari kwa thayo utasikia poa. Sinyegereire maisha mako fake. Ona ndukamarie, nona tha ici. Ndukarie undu ono omwe. Ndukarie horo wa mundu muru ona ndukarie maundu maria mage ndukarie niki gigutumite ukinya gugukinyite undu uria wa bata ni atiri ciana cia Ngai na gite ndia thinda okwa mwana uyu utuko uyire tato no tutoe filter iko wapi filter cha tutoe tukae nomo ndenda kwari ndabada tuikarite ha I think 2 hours ndethio ngiamba kumura ndukario ndu kiraki ndukarie ndeto cia mundu njuru niona ndeto cia mundu just heal na kiria giatuma ni njuke na Triza ni undu wa kuria ndamugira gutiri mundu kumenyaga kuria ri hurirwo thimu makiria thimu nyingi muno nginya akaheana namba yakwa nyambire ndahurirwo thimu ya mbere ndaigino nyuma kuria kanitha-ini gwa Sege wa Wiri ndaigino atatuma na nywera ibu ndigire ndamura ndathi revival si ndio so ria hurirwo ria nyoni ruthimu ya namba yake kihure ndayuria niki kumuthikiriria ria njiteirwo mwana uyu ni nginya ndiuma na ngari ndathie na mathina maingi muno kundu twa muruta kunene muno andu atuma nao ni moi uria ndiraria ati ni tinde tucema ndirahenania na kama gwete siotaje so siwezi taja mtu hapa wenye tulikuwa nao Mungu awabariki sana
tondu tuhota guthina kurokiti kuria Tiriza uma yani mungieka atia. So ndokira live na ngiuga hinda uria nani ako wapi hayuko hapa ngiuga hindi ria yothe ni Tiriza agakorwo maundu maria mangi mothe Esther no umuthe ni wangenia tondu ni waturihira ngari kuria guothe tuma Ngai akurathime. It doesn't matter, najua tutatusiwa sana gukiuga ni gukia thaici ni thaa 10 gukiuga ni gukia ni njui gukuguko ukiuma mwaki na nyito mukaha mugathekia mundu gwathi kuruma nona kuria mugaturuma mafiu mumenye daima ras progress ebu pe au msichana Lion ona akio kene reke ngwire undu umwe ke ngwire undu Triza undu about back Triza na ndajui wega na ndire nyona na ti mundu wa online no umuthi esi tini anataka kurudi sindiko ili tukokwete wende wena thina wikara hau hana shida esi ahurire thimo ajira tiriri woi ndire na besha jikeria kindu o thaici tando Triza ehatikaini no menya ona no ni ritore rikore gutumeira besha no menya tiritore yakwa ni ritore mwana wakwa ni nyoni ritore ndona ndirio we mwana wakwa ndimwire please ikeria tata eci besha ciganona anjure atiriri arafu ndame we muikie ni ngagushika ate ni ngakuria tondu he handu hatari hega tondu ni ria njiguire kiriro kia mwana uyu ugui abaikara runyu na tiria mbere tiria mbere na andu monaga ta turia guruki guku etiguo mwana itu niguo monaga na makauga tukoragwo turia guruki na ni micii ne tuingagirira. Yes. Acha niseme like mimi wakati uliniambia ati oi totire na fare nugo jirete gari yako ndio na gari yako something gari yako yuma Mombasa road ni joki ni gucokeirie asa no besa udumeire no besa gutumeire I'm just hoping that at the end of the day tutirageria tuguthukia muci wa mundu but turageria go save mwana uyu which is not okay. Mumenye hapa tuingiri boma ya mtu lakini mimi niliitwa andu aria majita John T sasa andu aria majita Tiriza aheanire namba yakwa so nyuma supposed kumuigino of course not digigi no mundu rucio turoke arafu Kenyans we are fake after amepata mtu amemsaidia mgathi kuga alikuwa amenini alikuwa mliharibu boma ya mtu fulani hakuna boma imeharibiwa na mimi